omo hu no ma ba ko mienu bi o Ghana se ya na metabo se Ghana ba ko pe adehima Ghana ba ko pe ye nyina ye kabom ene ya ebe ye me afie ni nto eye aban ko aso tete kwashi edi koko bai nipa bebre de no ma ba oman mu amana bo ameno mienu na omusoso akọ amenone na se nyame ato omusem na se omo ba fie bi hu se ye nuanom bi so sebi yare nti omo akadem ebi asikanti omo ntimi ko hospital ebi ababi omo wo no kra no makọ hospital so enuru a omo be yusu ne ye no to na ayasem nti omo akọ abom aye foundation na yebeti omusoso akosem na ye kwa homa no so opanyi sam ye mo akọ aba Yejo na apom to say nyame adom na mo so a nyame dia che we dey I want the brain nyane until voice no succulent Georgia had ye oriabo anti me no ka se oriabo some yami ho yo papa yes yemre ni santi no yenhwe foundation bay na mati ewo eye amanoni ho na dia ne ba ya mokote sa foundation foundation no the Agro Foundation na Agro Foundation no ya de to me maame se say no wedding fie oha entwom na dia ba ne se wo hwe nkofo a omo ye no omo si so ne ye nanfofo ne ye cousins ne ade kwan a omo fa so omo di film ne se so omo fi mu tempra enti ye hwehwe mu na sanya tie na se wo hwe mu na blood pressure ena kunkum enti ye si ebetu ho na mo na ya hwe okwan a ye befa ye paso a ebeti ne di abo enti said 2018 Easter ni mo no me buy that was first time wa ye ba be ye screening nipa be ye eduokron na ohwe mu nipa no mu eduowotwe no ewo blood pressure condition eno no hu se di brace mu aye se ye de ya ho de shem enti abi ya ye wo mu 2019 January ni mo no me sa bai ye bai no ni afi en sakakra me nanfofo no mi ade a omo support kakra yenya hospital supplies enti ye di bi beche TBA hospital ene quota for in Joseph's clinic nature say adwuma ni mu abai kakra ba na ye ntimi for ye nim persistent ye peno enunu mu ni ye screening nipa be ye hanuni achiri na hwe mu a statistics no about the same nature say nipa te hia mu afa but ni true ni say blood pressure condition any diabetes ni ade ni say wuni mu a draw wo ha obet media si ho kwan enti no eno ho na ye dance ye so no kakra ye ntimi enyiri ye sane ye pe na so baby aye wo no say ye na mo asu enti ye guso na fi ye besan ba January mu ye ne tafu akasa ye ne HBS wakasa before mo de nurses be ka ho man and we no so no de be there was supplies kakra de be ma HBS for no and ye be kwa donation but also a few we no ye the diabetes screening be ka ho enti jumadi aye di no am say yen e wa ma no no sabe di efie ja ho ena mo so amote wo mo na mo hwe fie enti okwan bia ye betimi agina so edi abeboa no ehu hia pa yen aye wa ha no me na obi ni ade no ye twen ho enti mama she abusiafo no ye no mo ye nka bom
na yɛbɛ ko Bukuruwa asaka pa utafunkro pa unkro ni bia na yɛbɛtumi ayɛ yɛbɛtumi agada nipa no yɛbɛkɔ akɔ screening diabetes ne blood pressure. Mete Bukuruwa wom Bukuruwa de na sɛ waba medium ɛyɛ me akasa Nana Abrefa ɛgya Abrefa ne wo ha ɔne di hene ɛwɔ Bukuruwa hɔ na sɛ Bukuruwa de abam di a ɛna na ɔhene Bukuruwa do muduru hɔ de a ɛsɛ mo de me kobi na me kɔhwɛ na moto nsafrɛ ɛgya Abrefa na ɔbɛtena mu bi we de yɛdi wom nti Bukuruwa fo yate dɛnɛ mama se nsa ɔbɛhyehyɛ bibia na yɛba yɛtumi asia deɛ mɛka so ne sɛ sɛ amanɔnefoɔ etie mu program yi metie na wo a wote baabia no ɛnyɛ sika kɛseɛ bi ɛna ɛsɛ wunya ɛde tumi kɔboa fie ebia te sɛ organizations nkurɔfoɔ yɛ nɔɔma ahodoɔ so yɛn organization foundation yɛfrɛ no Ago Foundation wokɔ www.agohfoundation.org yɛregister no wɔ Georgia ha a yɛwɔ bibi yɛfrɛ no 501c3 enti sɛ wowɔ United States na sɛ wo donate a afene so a yɛhu wɔn a donate no yɛde ho krataa bɛbrɛ IRS government no me issue out back say Germany now too say so Europe baby a war Japan Australia to share imagine bi na territory na sabe dachi bi ne yakofia yesi usin rodia no wasun kwadi na yetini aba betomo no bia tinkom kama mai do opani we de gina kakrama me na onu aba afi na traffic aja na wadru ha say na poko ase traffic minim se o timi di 2 hours yo oba package ado aka Wendy Shea mami obato nyum wa ha mami ana na ya no bia soro se onjumtufo no soro mo se na me mami tonyum na papa tonyum ti wo so na tonyum me on voice pa me tonyum eti eno enyum toro na oba na fa bia na se ofaro papa of family of our to so opehwe kakra oso pehwe kakra ene na dem behwe bibre okay aye kechre ye hwe back to career guidance near approach ye may asodin ene afekubao ene normal bebrebe na obaro nim se oba beye music and na say now when it also what do so ye and who say what diverted to music ana me da say metia watiefo nyina me hu ya say obetimi abaye nyumtani because na oko school na osan eko music school nzuka ho ndina me didi ye say obetimi abaye nyumtani but now what adwen de kan na music na person obeye send the Africa for yadwen no na person obeye dey oh media ni abofra bia person oye ne no na me di akire but me ka kire ne say okay say opese obeye nyumtani dia onko school na onya bibi entu nachi nti terms na me no koye no oti ase maame eko school nyane nurse eye adwuma ansa na me tu anamode na ba nti na wo adwen say come nurse Debbie, you know. Na wadwen ohu obey o si me bey do obey say ti wo wadwen na de ni. Me de ni obey bia me support no. Enne de obey bia support ye pese. Me papa do ka che me ni so opese me bey engineer. Okay. Enna me dru ba bi hu se me bobo no. Be gina park so no de wo ma abre me. Be tin ko fufu. Eti so who say me kuta book na musua de na ono kra bet maje wo ma no ne me maame awofufu no what in the mention eti na wo bia ne ba
ɔsɛ wo kusku no wi a wabe say ne de ne wo di so meme momu de se ne medical kan no metimi hunu se me mana ma wo mu ni nyina no right omo wo adoma chede sonko nyame de ama wo mo right it is say me third born is say obobo pa right but menene san wo terms say okay born na wo born me di nachi pa at the same time no me hwe nso say obeko school nti onya bibi tu nachi wie na afi wo ka say born no obebo a se bi ni na mu bukura na wo na adwuma nti sana me de me ma no toto Mr. Tete yes akonta ede na beka de enu abeya kan yo yeah me kind initially so sana that was sana na imagine because basic education there we here to get into something to say no kind say ebia na bibia anko here with football and in name bua untumen ka say yeah I don't have anything means you can't do it. No, the basic education is to help you, it's to open your mind into an idea ne kwan so no mami no nti yes amfa public social life in here okura music imu woni me ko be twice and now wo fast na mo ti radio na see as a mother what to say you can ba ho asem sa na de na oyem obi kan send ye dan ye be kan but adwuma na no be wura mu no na minim sene etie na sene sabi ye man Ghana mu so sene yesifa kasa ene ade nti aya na afuto na ya me de ma no sene be ya obehwe nanim na ye kwafuo de na yentimi yi ye ho ewo abonten ye wonu se de sabi gubi pono so na wona nti de be akekere ye ho na abroche na kwose samosa na se de chese fe ye manu timi danu wo ho sa fe ye mo anhye enya brochire nko a wo hwe se ne entade a omo ton de ba system no no nkwala na omo toshe enti na I think say ne niema ye kono wo system no ene ye mofra na ya wo no sa ene tie nti obi ntimi ukọ ayi abrochimam ni Ghana hanom a utimi hu say enkwala ni nyina obi a hye crop top akola ya wo no 1 year obahwe ne na but sabi onya nufu nti yenhu ya dwene nkoso ba maamefo no ye toshe nkwala no nti akola wanyini aduru mpempenso a watwam 18 de sabi wuntimi ubetu ne fudie but ne wo so no eno na obeka se wo mama wo de ye bia me de ehye me kura twam esim kratete wa brochire me de minim baka no kure e matete ni me matete de na eden ni mienu nyina eden ni mienu nyina eden ti se me hu se obi ka obi ba ho asem a me hwe ne din mpanifo ti se obatie wasem a wo so wuni mo batete right so atiase ebi a obi de na abeto abontene ene ye ka nanso no se ye di obi a de ba ama obi ehu a nka obi hu so obi de ne oti hokro ka oba de ne ne bia ne de enye enti de bia me ka se ne Ghana yesifa develop eco sebe school fees free ni sa na ema na ba so no ebedrum re bia abrochire ntete ye no ye den no Ghana hanom no ebeba because titimire mu no uya o ma me say ana o papa ti mi ntwe school fees ba brochire ni sa de ni ho enti eye very big problem wo abrochire ma yen ni nkwala na tete no wa maleti ya ahame wa maleti ya ahame ka haran komone ko no to aso so ahuno because it is abrochire ni ya toto na mpro ya hye yenum na omu wi o ma sen akase yenum bon omo ka kire se entia kwala emu akwala enye na yaka de na akwala no so koye bone so a wo maame no wo ne ye chiw otu ho na police fo atro yese wo ba ko bo obi onya 18 asem na meka no na wo se e ka ne de beba na mi maame no mi na wo si mitua enti na mo ka mi maame no ya na just a me man nka abrochefo we I said mechanism because me a single mother. Oh, so me carry mechanism. Yes. Me carry mume. So what you say?
enti ekoba ne sa e man tete na eden wo bu na na se wo ye ne den eye kasa na obeka kire no so ahu no enti ema abrochire ntete ye no se bi baga na ka sebe amata ye wo hanka nka bebrebe dwane ka bebrebe kwa kwala ne timi kana dwane kire wo enti Wendy wan chia baby ama won ne ntem ante abrochire nkura de duru baby ase na mo ne mo ayaka abi ama me de me mane de obi a de omo ho adanse e say me ba nkwala ni nyina no u ka o dodge usi abontene be wura fie dia eyetwi na wo se wo ka kire me eyetwi na me pepe omo nyina adwene se e wo se me do omo nyina asan e ba fie nti me de tu omo tirim nti sana me ne omo tie nti sa obi ni ne ba wo problem ne na omo nyina ya se ye na wo we dey be confess here ibo a na me say me wo fast no oba be musician kese say be kind ya abroba wi ya yakwa yi bubu ahye ha yakwa so dem na woni na me ho kiti bi na me ni say so be ne ne di no do ade after me say a musician I couldn't believe it when was a picture no minimum ba okay yen hwe ni say ultima guide no ultima guide obe ma no e die na hwe yinua ma ne me ma na aka no mo abroche no ye lucky ene ye ma no ntema adwuma ntra na sikasemu ntra na asa mo nya time ama adwuma no sene mo ma no tete ano dia ye no kre no kre pa because asa ye kwa ya adwene nyina wo sika so huno na ye to we ye yese ntino competition kakra wa bridge especially ye ma no because u front ma we na camera twa wo kwa agrasi a won tan che biom enti sabi yedi nsi huno kakra wo se entuma ne ntade no wo se wutimi nya ne mo no de asesa no so wo se adwuma dodo na wo be ye nesi ame ba trunks me descend be fie eni bebre oh, damn it. Mr. T. Yes, you share ne bar as a music. Yeah. More office home no. Yeah. Say Ghanaian child be. Yeah. Also into music. No ba more office home ma. And so obenya mo bi wo. Well, it depending on say onya obia obetumi aboana an institution obetumi aboana. Yeah, because music you can't do it on your own. Yeah. Just say when your institution be able to me abo yeah and to send a mechanic so civil society organizations any omuyejuma no say enye bia ombetumi adinipa no a course training more. Yes, we will encourage it because the can say anything anipa no person yen we have to try and support the person because you person you be force will be say oh because you need opportunity into koyewe. Yeah, no, it doesn't work out. So nipa interest in me after a short while obey jai. Yeah. It's a guidance need and say assess akra no. Yes. Na nipa no ni hu say ni field ni. Exactly. Like entity no na enwum to pa ne any born ne no maybe abrofo na didi mu awie na fe ne yekomu no. This is enne na ne abue say ye pese ye bie doors no. It is more office no most bie doors say obi so pese football and an energy ho a that's all institution bi mu na say bo pese mo push na and so meet my access nipa no maboa no so ba be professional footballer. Yeah, akonta to say anti-kind there's a generational change. Niema so asesa you know intino if obiba young man biba no so okay whether he is from Germany or local population Ghana so me mako school drew school no me person me football na person me but mo betumi abo amiana we have to assess the person first of all who say oh dear nature say young person or talent or betumi abo yeah we have to get him assessed and sana if we'll have to direct him to an institution and answer a team or any team babo so that he gets to know that yes he has the talent. That's what we have to do. Right. Say assessing it first. Right. Yeah. Assessment na na first. Just like counseling. Counseling, yeah. Say guidance na no be ko eno ni ade no nyina no. Jo, your time no obi ni mo obi kire omomre ene ya film kakra ti ye be ko when the shame am ho. Ka kire ado. My name Mr. Adofo Akasa.
Obano ye normal bebre ono aso e charitable noma bi a oye asa also so wagina baby ase kwofo mo so wagina baby say there bi mo ma yenuan me wo so ho so no enye samampo ma ansa na makoho itire wadi kan aba se oba behwe kwan mu na normal na mo pese mo de boa wo ho no ye ankra ka ni nyina na ye itidie na abeka so sa foundation yo medase ne mekane se Michelle yenuanom a omo abrochire nso nkran se edrumra wasi yetwa yani na yebehwe ye man Ghana mo because yetimi hunu se nipa bebre ebre ye de sebe ye ho atoyen yetimi nya bi ma ne broso enti mesre omo se obi bia wo ope ana se uniama abroso no sebe me say almost ye and I say me and I say US for which is obi bia wo bibi no yemfa mra my Ghana mu na yemfa emebo my Ghana nti enu bi na me ni nua be ma Mr. Adofo ebi no hunhunu say hospitals ni bi wo ho a omo elaki mfidie nti me ko US na me ko di hu dwuma se sa na tie de anye bibia na ebeka se aban ta hoden wo ho dia and why not na yamwa nti ne yedi kan ne se yebekwa akobo abitifi hospital ye the equipment no ebeko akoche no and last week unze mini Wendy ye adoye and next week nso yebesen aye yebeto aso yepese se nyankopon epegya wo de gusim pempenso obi a obekai sebe wo mo a omo nso omo ho kire o menti eno na da yakoma so asese ne yebeye yedenya miase yemre nti I think say obey there especially one-on-one pa about single parent you know you'd be see say na yenu an ma mo ba Facebook ni na yentimi an kai mo comments no ne na de be kan say ayeye aseda mo nyina de mo kan nyina kire say multi program no mo so ma share amana yefe yedamase yedum be see say na de be kan say munya bia mon kaifi ofie enifie Ghana ba kope adeshman Ghana ba kope yeni Ghana ni bi oba bia so what is obi ka Ghana na ochia na no ka Ghana eno no eye o mindful fro ewo eye Caribbean side ho baby iti yesre Ghana for mo amonya bi no kai wunua said the inua ba kachire ado ene ye wo fa sam adofo akambo mo mabay ene GIZ eso aba abibie job center ewa ha omoye Ghanaian German Center in a collaboration with this Ministry of Employment and Labor Relations akambo mo omo eboa yenuanom enketua ene ye no na de meka twato no say yenuanom mo Germany munsu akasa no na de biom de ba om pepesi mu sika bebre na aban na twa ama eye Ghana fo amwo ho so mbetimanya say scan dia bafie na munhunu na makabi wa no ye doctor o ye hwan o ye nurse we say betima bafie abeboa na wo ba voluntary no omo betima twa ticket no mama e bia extra money bi na wo dia ba betra ha say na wo be this betima side akoback eti dia kan ni na ne say ofie enifie ye da mo nyina ma say bibu nya de no